Lakhainko Ratrok Duarbaguri constituency Kaparlo, Laxmijuri Sarthe Rongphar Arong Piniani Anta Kijunalang Avarsai, Misen Pen Sorkaratum, Raptam de Derajok, Radatum, Lankijunapan, Kisungna. Bonsatami, La Sona Pora Hujasimet, Lakhainko Ratrok, Duarbaguri MEC constituency Kiparlo. Golaghat district pen Chikoinot Lapen, Longlealam ki kedo Vera Longri, Jasimet, Laxmijuri Sarthe Rongphar Arong Keparlo, Balijan Poarong along kedo, Don Krip Hosose, Akarbia Raratumapan, Piniani Anta, Kijunalang Avarsai, Misen pen Teklokli. Lapen, La Anchot Kalisi, Merihing Anta Ave, Lapen, Kedam Kevang Avarsai upon Anta, Kachilenga Towar, Misen pen Ave. Pangbardam Polotangke, Golaghat district pen administrative atumke, border arayalom anke, Kachilenga towar setami, power blog towar side. Lapen, Menakar Bianglong Mate, Laxmijuri Anatle Lupute, Adubjang Plum, Council atumta, Terak Nangjia Port Lopusi, Ke Ongdung Aradatumpen, Ningjepon. Lasela Bangso Arong along, Kaching Thur among Be, Pajab Damjiapan, Kaike, Radaki Sung along, Karjab Tiba Bangpu. Karbianglong Autonomous Council along as EM, Dr. Tuliram Ronghang, Local MEC, Anparta, KAC Education EM, Richard Togbi, Lapen, Bokajan MLA, Anparta, ALA Deputy Speaker, Dr. Numol Mumin, Alanglitum, Ahinpen, Prabjin Pen, Nirap Thapusi, Ratpen Sorkarapan, Kachuningri, Pedopon. Nana tumarong mengke kosoning ne? Nani tumarong ke arong binong bang ke Laxmijuri Sarthe Rongphar po. Kami ladaan bang ke Balijan po. Arong anlo. Nana tumlang at sok dam tibok teray ami ma. Nandi tumlang isok bang ke hilo igbing ha arlok an iglo. Kopi lang lo dagang long ike. Arlok ala. Lason lang chora lang ma. Langcor kali. Abi. Abi ke di. Lanang li hempen lang at sok dam ko an hilo la. Nili tum hempen hadaan paleron ke 1 kilometer bag do. 2 kilometer bagi do lang ke di. Rong jo bang karen hai ke do ma ven. Karena be. Karena be di. Oh. Solar pen lo budal long. Ini tu mitang sunama solar fence. Kalang ke di. Abe igla. News Report KTV News.